kwica umwana na nyina. Twavuze ati se basi yo yica nyina uwo mwana ko atari kubura n'umugira neza uzakahagera keretse babishe nabo. Navuga ngo wenda nawe yicwe kuko yakoze nabi, kuko nta muntu ushobora kwica undi we ngo atakwicwa byanze bikunze. Yapfuye nabi, umwana we yapfuye nabi, ku muntu wiriwe ku musozi yapfanye inzara. Nuko ari leta, naho ubundi uwo muntu amaze kugera ku mugaragaro yakwicwa nawe. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umwana na nyina bicwa urupfu rubi cyane, dore yuko abishe uyu mwana w'imyaka 4 y'amavuko na nyina w'imyaka 3 barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, dore yuko umuturage wabonye imirambo bwa mbere yavuze yuko yaragiye guhinga akibutse gatonya abona umurambo w'umugore, arebye imbere ahabona agafuka kama. Abaturage bavuga yuko umugabo wiwe afitemo uruhare mu rupfu rw'umugore wiwe wishwe n'akana kakicwa. Abaturage bari mu gahinda n'amarira barasabira bano bagizi ba nabi bishe nyakwigendera w'imyaka 30 n'umwana we w'imyaka 40 yuko nawe yakwicwa, uwakoze bino akica umwana nk'uyu nguwo muziranenge ndetse akica na nyina. Abaturage basabye yuko nabo bakwicwa kubera ko bakoze icyaha cy'indengakamere. Ubugenzacyaha bwavuze yuko abantu bakekwa icyaha cyo kuba bishe nyakwigendera icyaha n'ikibuhama baraza kubakatira urubakwiriye. Ni mu gihe ubugenzacyaha bufatanyije na polisi bwasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye bakumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Abaturage bavuga yuko uyu mugore yaravuye kuri satere gucuruza, dore ko yacuruzaga ibintu by'imbuto mu isoko, nibwo gutaha bahita bamwicira mu nzira, dore ko umugabo we yagaragaye impande y'umurambo ndetse yari afite telefoni y'umugore wiwe. Ni mu gihe RIB nawe yatwaye uno mugabo we kugira ngo abazwe icyatumye yegera aho ngo bica uwo mugore we, banamubaze aho yahuriye na telefoni y'umugore we, banamubaze impamvu yarari aho umugore we bamwiciye. Rero bamujyanye nawe ku bugenzacyaha RIB kugira ngo ahatwe ibibazo. Hari n'abandi bagabo 3 bakekwaho icyaha cyo kuba bamwishe, nabo batwawe n'umugabo bamutwaye wa nyakwigendera, bivuze ngo ni abantu 4 bakurikiranweho icyaha cyo kwica umugore w'imyaka 30 y'amavuko ndetse n'umwana we w'imyaka 4 y'amavuko. Kwica umwana na nyina. Twavuze ati se basi yo yica nyina uwo mwana ko atari kubura n'umugira neza uzakahagera keretse babishe nabo. Navuga ngo wenda nawe yicwe kuko yakoze nabi, kuko nta muntu ushobora kwica undi we ngo atakwicwa byanze bikunze. Yapfuye nabi, umwana we yapfuye nabi, ku muntu wiriwe ku musozi yapfanye inzara. Nuko ari leta, naho ubundi uwo muntu amaze kugera ku mugaragaro yakwicwa nawe. Abaturage bavuga yuko yapfanye inzara, bamwishe avuye gushaka amarongo ndetse anashonje, bamwicana n'umwana wiwe. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bavuze yuko niba umuntu yishe undi nawe bagakwiye kwita bamwica kubera ko icyaha aba yakoze kiba ari icyaha cy'indengakamere. Abakoze bino batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo kwica umwana ndetse na nyina. Ibi byarijije abaturage benshi cyane. Ubugenzacyaha RIB bwasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye bakumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba, dore yuko umubyeyi wabonye uno murambo ubwa mbere bamwita Mushimiyimana Odeta asobanura uko byagenze. Avuga ko yagiye akabona agafuka k'amakara, arebye ku ruhande abona umurambo, yegereye umurambo abona n'akana kacuramye, umutwe ureba hasi, arebye asanga n'akana kitabye Imana. Ibi byatumye avuza induru atabaza inshuti n'abavandimwe baramutabara n'inzego z'ubuyobozi ziraza. Ubu tuvugana urwego rw'ubugenzacyaha RIB rurahari, urwego rwa polisi rurahari, hano hari urwego rwa gisirikare, urwego rwa gipolisi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, bivuze ngo bose bari hano. Ni mu gihe rero bahumurije abaturage bababwira yuko abakoze ibyaha nk'ibi ngibi bagiye kubihanirwa kandi bagiye batangira amakuru ku gihe kugira ngo bazajye bakumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba.